Kedam ta apora hot ke selong em surjarong parpen danglok em kangbura kiling lapen ke CCM tuliram rong hangatung pherang ke klemba atuma phan ke ther ke hapen danglok ki putota puthak APHLC Youth Wing Secretary Sersing Behin pen pherang ke ma ingni ponsi lamboy pipon. Sersing Bepen kaning Jepon ateng ke non ke do bom ke ACEM surjarong par pherang ke phan ingchama puki po bang ke chokche. Athi pherang ke tum freedom of speech mate four pillar of India democracy lam em surjarong parchini ne mapusi karju padapon executive member sema ang hope pherang ke phang in cham amun lo dikite la ke pherak mun lam an parliamentary awards la stock chill dipolo pherang ke tum freedom of speech avema salang langdam ko talang ni ke article 1918 kangdilo itu freedom alam kini pada teman arai kan kita people alam ini besan kini je kerangkian people besan kanton kali nonton lagi batai la BJP itu ini alam ini besan ada kangbura killing di kangbura killing ati hai alam itu MSC itu alam lima mata kerangki van kanton kerangki van ki butuh kena jauh alam itu dia jualan kau bagi dalam tangan ni thelong lo ini apherang ke pan CM tulan ha mata kanche lalu mau BJP tu mau odum people lang drop ke la apherang ke tu masta las ni tu mai hin pen lake alam tu condemn lo sang junute alam men apherang ke pana patai tasang kan ton ber kan thi ber ban chok chi Kedam tanga pora hut APHLC mega rally ke pado hut APHLC me phu je ai ka thara phan kerai kom je phan pura lapen me thanga sai che osi kerai kom du na sai claim lo bonta ke AC ke ja tum pen danglok kang nek choy bang ke chokche athe bo ka cho jor se tami la ke kang hu kang hi akam le ke claim kali ke AC long kang ni prong atuma son ki du ke lak pen danglok hi me jang re tangka ki chupia tum kali ame thanga ri hong ni pen ka cho claim pen si chobom lasila puson me thanga sai ka cho claim pen ke chobom atuma phan kang nek choy bang ke chokche puta sersing be pen pherang ke ma long pen ningje pontu la pen number ki thong mangal halo Kedam tang tarik ingkoy APHLC mega rally dolo halo masuk mega rally hu nilu tu APHLC claim rapet asam japo tu pam itu mah kandidat akhir hai jaya ka thara pam ka protect dunje pam alangli adung rai kopene lam tham mustame dam mustame kopene akenang do kop hai ko phansin tu jingki je thang si alang tu ngarong chen te alang itu kada hesab asal nak betul ni bonda AP itu silong IT sel tu foto bang upload pom akram type pom ni mesi screenshot and pom ni mesi alang itu kan tak penting kata kira wo oki jor tu coba langkah yo orang kala masuk kalima la pusong ki puto la bangke cokci lagi terak ni melang alang le tumta bang ason saguri ken long pen ke plan standard ki dui bangal dum ni hanglo ni sta alang sai jogje la persona kam talang tum ken nakam stem hi belang dam bulon te wo ki job han jio ke lage kahin no sai kali lage ki mesena kam lage ha si tami alang le tum la persona alang tum condemn ki putol ke pat raka banke la ke karge no arata lage ni tu News report KTV News